Ćao, ja sam Matija. Danas se nalazimo ovdje pored mog druga Marka Milenkovića, koji sa mnom pohađa 3. razred informatičkog smjera u gimnaziji. Trenutno se nalazimo na terasi gimnazije, čija je zgrada starija čak i od sinagoge, koja se nalazi iza mene. Pa Marko, predstavi nam se, reci nešto o sebi. Pa kao što si rekao, ja sam Marko Milenković, idemo zajedno u 3. razred IT smjera, koji sam ja upisao zato što me interesuju računari i sve što je povezano za njih. Mislim da je upis IT smjera bio moja najbolja odluka do sada, zato što sam tu upoznao društvo koje će mi biti trajno do kraja života. Upoznao sam profesore sa kojima svaki dan sarađujemo, sa kojima imamo odlične odnose. Pa reci Marko, da li si imao dvomena kad si upisivao IT smjer i šta je prevagnulo da na kraju upišeš IT smjer? Pa naravno da je bilo dvoumljenja. Najviše sam se dvoumio da li da upišem stručnu školu ili ovaj novi smjer u gimnaziji. Na kraju sam se odlučio da upišem u gimnaziji zato što prosto većina mog društva je išla u gimnaziju i znao sam da ću ovdje imati društvo. Naravno da je tako ispalo, također sam upoznao nove ljude. Pored toga, mislim da je opšte znanje koje stičemo u gimnaziji jako bitno. To je nešto što se izbegava u stručnim školama. Opšte stvari iz istorije, muzičkog. Mislim da su to stvari koje su bitne onako za svakodnevni život. Da li se kažeš da si upisao IT smjer? Nikako. Kao što sam rekao, mislim da mi to je jedna od najboljih odluka, jer prosto mi daje sve te mogućnosti koje ne bih imao negde drugde. Kakvi su odnosi sa profesorima? Odnosi sa profesorima su nam odlični. Oni nas podržavaju u svemu, sarađuju sa nama, trude se da se prilagode nama, našem načinu rada i razmišljanja. Uvek su tu uz nas. Da li je bio težak poseban ispit koji si polagao za upis u IT smjer? Taj poseban test koji smo mi pisali je bio malo teži od matematike na maturi, ali nije on bio toliko teži, nego je bio prilagođen za nas. Znači, tu je bilo logike i takvih zadataka. Ja njega nisam odlično uradio, imao sam oko 70% tačno, možda čak i manje od toga, ali to je bilo dovoljno da ja upišem smjer. Bojao sam se kad sam ga pisao, ali na kraju se ispostavilo da nije uopšte toliko težak koliko sam ga zamišljao. I za kraj reci nam, šta bi ti savjetovao budućim prvacima? Pa ja bih budućim prvacima poručio da se ne boje IT smjera, naravno da pokušaju da ga upišu. Ja sam se dosta bojao i kao što sam rekao na kraju uopće nije bilo toliko strašno. Čak mislim da je meni bilo lakše upisati IT smjer nego što bi mi bilo da upišem nešto drugo. Pored toga, oni mogu doći da nam se pridruže 5. marta na dan otvorenih vrata, gdje će se upoznati sa nama i sa profesorima, tako da će to biti odlično za njih. Danas ste mogli da čujete priču mog druga iz razreda Marka Milenkovića, a ja vas očekujem 5. marta na otvorenim vratima gimnazije Svetozar Marković.